Ndabasuje cyane kandi bayikaza no kuri 5pm news aho nanone tutari burenze ngohe amakuru y'amavugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Burundi. Tugarutse ku busesenguzi bujyanye n'ubuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bigaragara ko bukomeje kubogamira uruhande rumwe rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo bube bwashigikira impande zombi ndetse ugerageza kuza, ahubwo bikaba bigaragara ko bari kugenda bawutaza uruhande rumwe ariko rw'u Rwanda, ari nayo mpamvu ishoboka igaragaza neza ko amasezerano y'amahoro ari hagati y'ibihugu byombi adashobora kugerwaho mu gihe ibintu bigikorwa muri ubu buryo. Turi bugaruke nanone ku rutonde rw'ibihano bikomeye cyane Teresa Kayikwamba Wagner, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yongeye gusabira u Rwanda. Iyi ikaba ari politiki yakoreshwaga mu minsi myinshi ishize, ariko nanone bikaba bigaragara ko noneho yongeye kuzamurwa n'aba bayobozi bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru nanone avugwa kuri Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Biravugwa ko uyu perezida Evariste Ndayishimiye yaraye i Kinshasa biganiro by'ibanga arimo agirana na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ibi bikaba byaje nyuma ya gahunda y'Uburundi, Ububiligi, FDRL ndetse n'abandi bafatanyabikorwa yo gutera u Rwanda ishobora kuba yahindutse bitewe n'uko imitwe yitwaje intwaro ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yongeye gukaza umurego mu duce dutandukanye. Bigaragara ko nayo yitegura kuba yakataka u Burundi muri iki gihe kiri mu ntambara hano mu burasirazuba bwa Congo. Ku rugamba rero naho bikomeje gukara, hakaba hari n'amakuru avuga ko ubuyobozi bwa Wazalendo biturutse kuri generali wahuze muri Mayi bwasabye ko M23 yahabwa teritwari ya Fizi. Nta mirwano ibayeho buryo bwo kugira ngo bakomeze kurinda ubuzima bw'abasivile, nabyo tukaza kubirebera hamwe impamvu yabibyihishe inyuma, cyane ko tuzi ko izi atari impuhwe za Wazalendo bashobora kuba bari kugira abaturage. Dusoza turi bugaruke ku butumwa bwa Papa wa Kiliziya Gatolika ku isi hose, aho yagarutse kuri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba yagaragaje ko giteye inkeke, ndetse akaba ari n'amagambo akomeye cyane yaje kuvugwa na Karidinali Fridolin Ambongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nayo ajyanye n'ibibazo bya M23, aho yanenze cyane Felix Antoine Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, avuga ko ariwe wakomeje guteza umutekano muke ndetse agakongeza amakimbirane bijyanye n'uko atigeze yishimira ibiva mu masezerano, ndetse akaba yaranakerewe kuba yagirana ibiganiro n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Mu minsi rero yashize nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda basinye amasezerano ku buza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari akomatanyije ay'amahoro ndetse n'ay'ubukungu. Kuri ubu ngubu rero umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba akomeje kwegamira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biciye mu mvugo bagenda basakaza yaba abanyepolitiki bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi mu miryango itandukanye mpuzamahanga. Ibi rero bikaba byaje kugarukwa nyuma y'uko Amerika yari yasohoye itangazo igaragaza ko noneho bagiye gufatira u Rwanda ibihano, ndetse ibi bikagarukwaho n'abasesenguzi bagiye batandukanye barebera hafi umutekano wo muri aka karere, bavuga ko ibi ari ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko Amerika nk'umuhuza ukomeye w'ibi bihugu adashobora kuba yareba impande zombi. Mbega kuva aya makimbirane yatangira gukaza umurego mu myaka mike ishize, bikaba bigaragara ko ibihugu hafi ya byose bikomeje gufata uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bikomeza kugaragaza ko u Rwanda ari rwo rukura amakosa rwonyine, kandi mu busesenguzi ndetse no mu makuru aturuka kuri tere bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariyo ikora amakosa akomeye cyane, ndetse ikaba itigera ivugwaho na rimwe bayinenga cyangwa se bayigaragaza nk'aho hari ibyo itubahiriza. Aya makimbirane rero yakomeje gukaza umurego bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo ibona ko ishyigikiwe cyane, ikaba yongeye kugarura ya politiki yo kugenda isabira uruhano mu miryango itandukanye mpuzamahanga, aho binyuze ku muvugizi wa guverinoma Kayikwamba Wagner mbere na mbere yasabye ko abagize uruhare mu cyo bita ubushotoranyi bw'u Rwanda, baba abayobozi muri guverinoma ndetse no mu gisirikare, kubahabwa ibihano bikomeye cyane, aho bihabwa n'ibihugu bikomeye cyangwa se imiryango itandukanye mpuzamahanga. Icya kabiri, yasabye gushyiraho embargo total cyangwa se guhagarika ubuhahirane n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro aturuka mu Rwanda yoherezwa hanze, aho ibi abigaragaza nk'aho amabuye yose u Rwanda rwohereza arayo rucukura muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi akaba arimo abikora kugira ngo akomeze aca u Rwanda intege, mbega amafaranga rwinjizaga atangire kugabanuka.
Icya kane yasabye no guhagarika kohereza ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Bisa naho ari ikibazo gikomeye cyane ko u Rwanda ruri mu bihugu byohereza abasirikari benshi cyane mu butumwa bw'amahoro umuryango w'abibumbye. Icya kane yasabye no gushyiraho uburyo bwo gucunga u Rwanda, aho yasabye ko hazajya hamenyekana amakuru yose ajyanye n'intwaro u Rwanda rugura mu bihugu by'amahanga, bakamenya ingano yazo, ubushobozi bwazo ndetse n'igihe u Rwanda rwaziguriye. Ibi akaba yabisabye kugira ngo bazabashe kumenya ingano y'intwaro u Rwanda rugura hanze ndetse n'uburyo zikoreshwamo. Tugarutse rero hano mu gihugu cy'u Burundi, mu minsi mike cyangwa se amasaha ashize twumvaga amakuru y'uko bukomeje kwifatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo batere u Rwanda ndetse n'andi ma operasiyo yo kugaruza uyu mujyi wa UVIRA wamaze kwigarurira u Rwanda inyeshyamba za M23. Buri hakaba hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko iyo mipangu yose yagaragaye nk'ayitagiciyemo, ibibazo byabaye byinshi ndetse imitwe yitwaje intwari ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa Bujumbura ikaba yongeye kubyutsa umutwe. Ibi byose bikaba biri kuza nyuma y'uko hari gututumba kudeta ikomeye cyane hano i Bujumbura. Hakaba amaze gutabwa muri yombi abakoloneli 6 ndetse n'abandi basirikari bakomeye cyane bagiye batandukanye, aho bose bataye muri yombi mu minsi mike ishize bashinjwa kuba bari kugira uruhare mu itegurwa rya kudeta rigamije guhirika uyu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi nanone haravugwa ko hari kwinjira abasirikari benshi cyane ba FDRL FDRL ndetse n'ababirigi bakubiswe bikomeye cyane mu gace ka Makobora nyuma yo gutsindwa na M23. Bikavugwa ko abarenga 700 bamaze guhungira mu Burundi mu gace ka Rumonge baciye mu kiyaga cya Tanganyika. Aba rero by'umwihariko aba FDRL bari guteza ibibazo bikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko batari kujya mu nkambi nk'abandi, kubera ko bafite amafaranga menshi bakaba bari guhita bazenguruka mu baturage bagenda bashaka inzu nziza cyane zo gukodesha cyangwa se izo kugura kugira ngo bakomeze beho neza, dore ko bafite amafaranga menshi cyane bakuye mu rugamba bagiye bahabwa niyo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi rero bikaba bihangayikishije cyane ko umutekano w'abaturage udashobora gukomera neza mu gihe indwanyi nk'izi ngizi zikomeje kwivanga n'abaturage, aho leta y'u Burundi yasohoye itangazo ribwira abaturage b'u Burundi ko nta muturage wemerewe gukodesha cyangwa se kugurisha inzu kuri abo barwanyi ba FDRL bari guturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ikaba ari gahunda yo kugira ngo ababe babaca intege mbega bareke kuba bakomeza gukwirakwira mu biturage bigiye bitandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero dukesha iyo Kibenge TV aravuga ko imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo yasabye ko barekura teritwari yose ya Fizi bakaba bayegurira uyu mutwe w'inyeshyamba M23 nta mirwano ibayeho. Bikaba bivuga ko ari icyifuzo cyatanzwe n'umwe mu bajenerali ba Wazalendo wiyitirira Mayimayi, General Mayere, asaba ko ingabo ze ndetse n'abafatanyabikorwa barekura iyi teritwari yose ya Fizi bakayiha uyu mutwe w'inyeshyamba M23 kugira ngo bakomeze kurengera abaturage. Amakuru rero akavuga ko ibi byatewe n'uko bakomeje kubura ibikoresho n'amafaranga bari barijejwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigaragaza ko bamaze gucika intege ndetse batagifite gahunda yo kuba barwanya uyu mutwe w'inyeshyamba. Muri Kiliziya Gatolika rero Papa umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose akaba yagarutse ku iki kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yatangaje ko ihangayikishije cyane ndetse n'imirwano yongeye kuba yakubura muri iki gihugu, avuga ko bidakwiye ndetse asaba impande zombi ko bazahagarika imirwano, asaba kuzajyamo ibiganiro by'amahoro ndetse hakanakurikizwa inzira z'amahoro zari zarateganyijwe kugira ngo iyi mirwano ibe yahagarara ndetse abaturage bongere babone umutekano. Yatangaje ko yifatanyije kandi akihanganisha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kuba bagirwaho ingaruka n'izi ntambara, ndetse agaragaza ko iki ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihangayikishije ndetse biri ngombwa ko impande zombi zagira uruhare kugira ngo aya makimbirane n'izi ntambara zibe zahagarara. Tugarutse nanone kuri Karidinali Fridolin Ambongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu ni umugabo no mu busanzwe utajya aripfana, yongeye kugaragaza ko yakomeje kugira inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yo kuganira n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ibintu bikiri kare, ariko Perezida ntiyabyemera. Ibi akaba yagaragaje ko ari nayo mpamvu uyu mutwe w'inyeshyamba wakomeje gufata uduce tugiye dutandukanye ndetse na n'ubu ukaba waramaze gufata umujyi ukomeye cyane wa UVIRA. Ibi yabivugiye mu nama yahuzaga inteko rusange ya 15 y'ihuriro ry'inama y'abepiskopi Gatolika muri Afurika yo hagati cyangwa se CAC,
ubwo ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda ndetse n'Uburundi. Ibi rero bikaba bigaragaza ko na Kiliziya Gatolika ikomeje guhangayikishwa n'ibibazo, cyane ko ariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari abakirisitu benshi cyane Gatolika, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuba babakorera ubuvugizi kugira ngo iri yicwa ryabo ribe ryahagarara mu gihe bishoboka. Ndabashimiye cyane mwebwe mwari mudukurikira no kuri 5 News. Tukaba turi gukomeza gukurikirana amakuru arimo aturuka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho mu masaha make turi buze kubazanira amakuru avuga uburyo urugamba ruhagaze ma 23 ihanganyemo n'abafatanyabikorwa ba leta, by'umwihariko Ikaremi. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.